Shubor na ka Slem Jong San Hima. Menteri Ketenaga Kakut Kakya ke Sorkar Jila upa Wailad Miki Shila. Uloong baka Jing Slem ban Siew Tulop yaki nos Kontrak kedai Namar baka portray Jong ke lakut kumta ketenaga kahapan Pak Jing Tip daka wei ketenaga finance planning bakin la ban menjer Biang bat menta kidang Pynbeit Biang sesisian. Ula pentikna baha unihi ubnai an la ban Pynbeit bat ketenaga finance kan sepelait no asian. Hak bede baka Jing keno kiseng bala syubhat tray yaki nos Kontrak Klam dan kejing tho, hendai shuong da kektien, uba Wailad uloong bagadan kejing Slem hakakam na office, kumta kin omla ban pensangi yaki, wala kimpat yo ya da kejing tho. Kadon ka yu namar ka haga last time por tini appoint yaki namar ka labu la don ka timeline. Ke menta namar ka lakut ka tu, ke menta nyidang simpor kandiat ban Pynbeit ya ka tu ban re appropriate Biang ke sesi. Ke menta kala ya within this January itself kala yo. Should delay kandiat ba namar kala aku tengi ham pak yang pak proposal yang nak away kan siapa planning finance kuta terter kan pandio approval bukan simpor nuan ni dah kan simpor so that is January itself kan kala basi namar kala mentah kala don pada finance setang ban pledge sanction kan ngut gidan gini kita biok tiap kan ngut gidan Kidon kumta si aspa prapoka plus bat sekitu kiayu kumta si lai duna saus pa kadon segajing kena gini kiseng ba kisupha tray berbali kamdon jing tho ni tai phap teng biang yakam kadon siam kata ni kemu ya ini kinos kiba tai tray kontrak ya kata amde ong berbeli tapi amde bong berbeli namar nila sio tho hi kene ka kam is an ongoing process mo amde tangkan ni lene in the past also Namar misi untuk bah ke health department is very different from other department. They come to it deal with life and death of the people. Karena kata misi untuk hoi kedon ke delay slight delay hak office work. Tingin nampak ban ong ban pensenge aja kayu. Kumno bin ong yo kan ya kinos ba em namar ka bempoy ayu ten nai ban tre. kan us pak kru kasih gini ka Tulop empat di urban ai dan point Exact amount dengan 4 ayu tang bakas tang na do no nomor Desember bat mentau Januari.